Okurigirira habebembezi nibagira ngo abana bingi nibakira kuruga mu mashomero ahabwa obutagira byetengo na munonga ebyokurya ahishomero. Omwana yaba atarire na munonga nkacamushana atine ebyokurya atakomere entanda bwa primary narayishomera atakajashwire sente zemere takabasa kushoma bukwana nagwejejero mu kirasi ayinenjara. So abazaire ntubaterera basobole kuhereza abana ebitabo, abana babagura uniform, obwire bwa hati abana tubakiyagenda nebigera amasomero. Abana basemera bajwale nkaito, nawo mwana bwa kuleba oli ajwire nkaito ali smart. Nawo nkimuhambiriza nawe abe mwana omurungi bwa kubagenzera ajwire ali smart isomero na yogonza nkabagenzi be. Betu hati no sanga abazaire abandi na nigina yonka nemule magibura. Wewe baromushiwanje. Abeji 15 ba primary hamwe n'omwe wa senior ya kana nibo biziro mu idara ryo kubanza mu town council ya Mpara ahabwo mwaka 2022 kandi ababona bahirwe biconco eberumwe mefariso hamwe na za burangiti. Erizatwa wadinga abana 16 abakozere first grade kandi na secondary yitu bakamanaginga gukora first grade ibakweta Mpara secondary school emwe bitu abana binji bakazo mu second grade abo kugira ngo bakakora pass 7 y'orujungu cyabatanga kuguma first grade. So abana bakukirubinga bakozere kurundi bayinengeso abazaire nicyo twayindire twije twatamize hamwe ndo umwana wo kumwegesengeso nicyo musomesa kumugambira nakikora okuba bahigi no kuba banywande babo kuba tubana abana bamuttabire banywande babo ngabane batutina approach neremo kakuba mwana munywana nicyo kintu kikuru muno akakwehikya akakukabuza so hakubaro proper feedback kurugama musomesa no mu abebembezi bayongera bayoreka okwatwaho ahabwe mihondano yo maka na yero kuteganisa beji okoraje baba barya hamashomero nusanga omuzaire takwenda kugura byokurya mu maka nusanga omwana nabuba hari stranded yatene kyokurya enzale mu lukubi nyensi yaja kugamba omuzaire natera mugenzi we hati omwana nusanga naho kimuhamu amagezi agakubera nagamba abazaire bange they are better. Amakuru agasha kwa Filipo Murangira omuri KYEGEGWA.